Yue nebo bun ya butsen berada atskiri sogeri god warat kapungeri abi puit soreng medicine me pamot nari warat sabon nari rari garai radan de babi medicine nari warari rivan eu harfan mi masert ngeri ikerai non eifan son uraberei aku kurt soreng nenggon arawas si bu betekurda si bu maun faridan ewerugur a tamang minne a fitngeri puri e busin nonawut nenggot a si bu meraufan magut non minne busin di berau samon nabarap me minne tak aenet ye abung faridat wariwet afit mererau samon birapara non ekeso soran orat ferikis sianom non Petrus saboreu sakaran pobudari ne pobudan wagisin gani wagisin nebu pobudaon akabasusun Jesus ewe known God ewe serinon wagisin a apasai didin meram God akabas ngeri at kewereo fan tamwang wanon sokobadan nabaraban ren ekewe sovos enon ekeraring sawaron akabas ngeri gitren norawe I adewe God adori ferifan mera adewe God a ferifan merang ren adewe God a firada we ari betot medicine a nigerin digen God o wesen labaraberi labaraben God a arugur tu betot medicine re rakabas mi maraban murin an awe sorong awusen anton ferifan tibis a motiu re perifitin God nonang I ewe mi maraban seri medicine non wagisin ruare veri rawara basa ewe rau a tekia seri kewetonang usuntek ewe it God ageri a tekia seri ider pun God esawa basageri ewe nun kewetonang enei igerai wa wiri di sewom God esapan apa sau surevan tonang ngang uposevan ngei ebwenei ididin ewaton makkei pugan pros awarong non kapasusun Jesus ewerun God we abwerusun an labarap meteki aseri medicine eseparor ewe on piper aparait ngerigit it fanang on ferifan ewe it medicine rebuat tapedi o mari di ika fengeri urara para o teki aseri medicine yeitek ewe king at sawon Jesus Christ ewe tambakei pukon ika tarobuen pros iki sokoro seri Epwe KOT tarobuen pun rabo budaran kabasen nebo budan ren kabung me KOT sokun Wanporon ekiek farider non pros etek pobudega fan pobudega non lukaraban minne a outse ari bemoten we kabasusun wafen nom on high note usun minne abasa be bwerara usun Jesus Christ non wagisin nebu tiran ekeva thoughts medicine minna bwerada usun Jesus Christ eweron God awarong KOT kabas non fosiregi sa dora abasa codations John mak awau gugun era enei igerai wa wiri di sewom God esapan abasa usurevan tonang aruan eragang ubesevan ngei ebwerei eri ikaposi-poti mureng aweri sisakon wewe di utsean ekekukun kabas faridan manore wakisin kabasusun Jesus
Mererian merefiran ekei paragraphs amaketi nga warong ekei quotation seri non conference sabon ru wakisin fisu para ruan sawor sabon fisu wakisin wakisiragon meruar ra abasa ekei iditi ebo pun nga wafirada si porin sevan si pon nagarin non aruan sawor ikaw ya merin kei ngigin kapas feri dan sizes aron God ngeri David non aruan sabon fisu wakisin engon meruaru ngasia anari medendagari seri wakisireu pabuda seri wakisireu fitigari wakisin engon meruaru ubwe feridan yebi magodo esap nam narwanaya non conference sabon ru sora aruan sabon fisu wagisireu ngeri wagisirewon meruaru were King David anom non iwan ngewe sabon mirabara asesu seri John abudan medicine minom urukun ewe King already so fast nadan negeri wanom non ewe mi first seri ira sidar nge an go dewe porfen ajak nom non ewe magaku iradan already ki ewe King ko prefer riveri si meneka eki non nerugom pura sawon mirabara aitu ngenore wecek purin ewe sawon mirabara akabas ngeri radan ko pofenno already rei orang David pe ye aroi ngage we sawon mirabara ko sapo uedau iwan fen feride pupon nomnon purusap non nomnon iwan fen serio ren Rarin wa emarau kawarabasan Israel seri Isip tori igarai ngewatsak saifatan fare magaku paiwin nora koneri veri siria wa saifadaria me kawaton Israel medicine usawo ai siriaban nein eko saumarin Israel toko wa awisir perwaton masen nei arwas pada ausap awada iwan fen seri irasi dar faridi ye binna ko borri rei charang David pe ye aroi ngaga samon mi urusan maraban wa agak seri tu urusi leban ko samoren nei arawasan Israel wa edu ke kis merisir ya ka fenoye wa pan araroton obudo merisir memom upa aida tu dom usuntak Dewatun idara kewe meira wan furva. Iwa bofirada euleri faridan nei arawasan Israel. Bobo fataki redewi garan pora nom non kusin derier. Yesabor evan epatuan au suksubar. Iwa kewe arawasan ngau resabtuan aria fur sunra aria fur merom. Nora fanson wa seikata sokobuan nei arawasan Israel. Iwa buaturuk serintan obudo medicine ngage we sawon mirabara wa para sireworuk bobwa awora muremur wari wan rarin marom rebo mutsiro okopo peyas ren kwereo upo seigada even no man wepo King upo pan argutara mum atawe eba weda im faridei yagang upar gutaraan neverem non mundo rifen not iwegang upasavan ngei epwere ni ware preferring out upwe ability ren wakun arawas upar witsun sam awiti no we ye boraus sia agei serin non pugare pros asipun negeri kera surau sean Bebine rakapa susun fariden mede nerian menon ewatarwe torong non nareweton makke upugari pru rere ngausun boros sipotori weweiti pusipopantori weweiti bet wewetin noroun mererian menon upugan pros sasirei boros kapasusun David
Ewe a even king, a uridi king, ngenon ugugun fisuyer, a king menon ewe leri epron. Non ewe kirigirin ekawairang ranom non ewe kirigirin Fisuyer maburin a magud sevan iga a magud ngari Yerusalem pa neveri urusan Israel. Sa sirebe de afis. Pa dorong non Israel apan ewe im iga a feri pon non ewe neri Yerusalem. Webore capital city in mun Israel. Emun mikiramui. Norats we wit evanson patafit. A non iwan. A mefi an kiramui. A established. A uda iwan miut iwan king. Non eborosera a ferseri ira cedar. Arugu o abusun we di. Non wewen me di din ngewi me ferseri first class. Bisek miutsea. Eu me arguruk me wurunda me assassinada kogun quality maronog. Eu miut. Non kiramwen bisek mewo non kiramwen po a udawu non patakura sor me au suksuga non efanso. Era aran nefadan a pida yek. Noran pusin negari usun non nawotun. Ada da yek. Yebe da already rerwe. So fast non go to a toragang idan nadan. Non wakisin ruaran negari. Wan nom non eu imi first seri ewe rasidar. Yan go to a parfum. Atak nom non eu im magaku. Epwe sokun me mefe a magut manon netiban David. Penonaran negeri usun non nawatun. Etziriwan. Kiramwain nga pidai gigin epwe magirigiriga. Epwe pareu sapun kabat ngeri an bersakuran mun membinne aronom. Wa tseveri bakura murinnen etun bapada epwe etsiwin. Ngewe parven atsuan non eu imagaku. Awarwe giek a kekerantan a ngeri giek ngau bore awada eu im puraset epwe etsiwin ngewe parven epwe tak non im magaku. Dan ko torangang nadan already ko prefer verisin minne kai kile rukum puro samon mirapara aituk moewe torangang nadan awan tiberi megura etun ewe kiek minne David ai kieki da nadarara afukun merinda minne kai kieki ibu pun ke prefer pun god aparitu we borawes eurigit era purituan sak norwe purin god akabas ngeriratan ko bofeno o reri rei torangang David we ye aroi nga ga samon mira para ko sapa weda eu wen fan faride wo bonomnon ursap nomnon eu iwan fan seria we rarin wa emorau kwara seri Israel seri sit tori garai nga watak sevedan fan eu im magaku we eu ekiek mi David aekiek dasi sepon kura suseri ika sokoran seri minne e bomurna fariden god we eu ekiek meut a ekiek da we prefer fariden god nge god a akura non toragang kaburi David nei toragang ngang aroi e we samon me urusan maraman we sap furry e sap aweda e we wenfen fariden. Non sopo rari boros sia dogri kura tamang metat. Non ekiek a bagri ki tamang metat. Eu ekiek. Wa mterupo wado kusipon nagari fagani ay urusun. Epo ekiekin eke wakisin
Eu kugun fos era aron min. Aron min. Ei fosun moturok. Our wawan kabas. Our kabas mi esiresin. Our med ngang uabasa. Ngesap segira. We ekot fantom. We minne raruku beti faba utsari non marawera magut fan. We pwede yeusun minne epwa wagudur non metra for pun min eurai. We yeusun aron min. Aron adewe ye wabun waferi ika wafen pon abasa. Mewe adewe ekarura weyen. Epwe kis navan petepet din fos non emwerin ekiegit ngeri kei wagisit. Kabaseis adori pantigirong non epwe met pobun. Wagod esap tibeweri medei David a ekiege dawe beferi. Ngesiafen kurage eeuw ekieg me uts. Eeuw ekieg me woren. Eeuw ekieg afen bung wado seri euredip ewatan we beferi fariden ewe sabon mirabara. Nge osupagan. Wagod ewe sawon. Ewe awewe dibe thoughts medicine. Ewe ewer a babai dibe nesia feri feridan. Ngatuan abasa ab David. Kesap feri non ewi didin ewat metat iga egiek. Ko desap babai di metiepiori. Atamong wewen mababun siya dori kuraban nore kei wakisin. Nore KOT pan poraus rakapa susun. An David esap tu fits pwe aweda ewe wenfen. Nore awen kroniga kapa susun pari didin. Kusir aron god feri den David. Esap tu fits ngeri are aweda ewe wenfen pagiden. I even sonview. Even ton maun. Even warrior. Wari even may tabun. Esap fitngeri. Are boton aweda ewe iwenfen. Even non ewe gisin. Wautan wato ta kruga thoughts you put a negative. I win. Epwe Pwopw ren KOT. A utea egiek purasap meren even esap aror even iga esap minne wa ekiegi nge Epwe Pwopw ren KOT. Minne si awewe dive sirei we ye diven God mebinne abung fan emwerin at wewe ti dive sirei ekiegin God diven God feridat was ibofer non marawen en ne asodis ne feridak minne afit ren KOT. Non ekei wegisin si anari non saporon medekwe KOT akur ngeri nadan pwe boreri David. Non wegisin visu. Epwe Pwopw din ranon ekei medicine. Wa safe dari mekwatan Israel medicine usamo eisilir. Even neder ko so in Israel tako wa awiser perempuan masen nei armas. Pada ausop aweda eu iwenfen seri rasidar ferdi. Aron gode geri David. Seri rewudan seri non isip wa adogeviu oa fedanon furbe non fidu fanson fidu detenin merin Israel. So emwen wa awisar me fodogirong perempuan emwerin Israel. Esap mo ferin
Uporarir pada au safari e wiwin mi first serewe rasidor. Pada au safari e mi first seri sidar pa faridin ye aron God ngeri David. Abuenon e didin ayewin pura sebab meren God e kiek. David non kiramwe, non mereverets, non pannen ekiek pa dekia puna annegeri usun non nawotun. Eu fanson kiramwe. Mun David, mun Israel are established pun eu mu mei kiramwe, mei beteku. Uresor eu au suksuk non ugugurei fanson. David noran memot ne oriusun a mesegan wowen me pisekisekin akura utsen iwan atak first seri pisek me utia pura first seri ira sidar ada dai wigi a utsi wing iwo pura banpung we pupar uts iwan ewe parfel faridengo Areon egiek mi bua meren David. We vis non non nawun bob menon pusin non nawi. Eu egiek pida norat si pon negeri vere popuriga areoi dou seri popuda meren ngang. Puri pon David an negeri murinan kiramwain etsen pisekisekin. Aor eu egiek. Upureban furry farideng. David eri eu egiek miburen na mibung we popung ponore keso kunnon nomot medicine aron nomnon Epwe diring eri God medicine rafis rengo. Ai kiramwe, ai betakun, ai dufit me ai bisekisek afis we God afangeri. Ye bubur borepan ni urigari God. Kei medicine. Ewe God akurabe thoughts medicine. Awewe di aron norun me maraborun ekiek. Adori epwe tafa etu iya yoyo dobe ya elchokun ekiek. Abueron non kabas me fefer asire newan orebwe. Ye bubun Aureri na dan kaburi le taragan up. Usa etiwa usa pan tibu. Pure ekiek mi murinda David ai kiek ida. Ekiek mi pera rausun tuvitin tibat seven me meridin David. Esebop merengo pun abo pusin menon ekiekin. Narangon non nawun ewe fanson David aron no. Eu ekiek is up God's initiative ngan David. Wirin ewe ekiek meets ye bobun nadaran negeri ma etsen ekiek medam. För i berisimin anom nor ekiek pun God aitu. Murinjek koda kabas kerinadan sabuye minnewa wajan. Sabuye minnewa etiwa. David kesafari im faride. Serire bobudan norai wa fari keve thoughts medicine non uron Israel. Ramagut seri nebobudan ramagut fan aron sioa. Sab aron sab mefiareben sab emariareben. Ar magudegud nohorang tak on minne pusin God fataki non nefirer we ye minne robofur non marawen anne asojis wewen we anne asojis sabtek fefer murin anne asojis sabtek minne ka kiramwen non bagai gi ba wesen anne asojis fish non
Marawen fiti bate me furry me kuta netiben KOTechok pun aron sioa. Egiekin go Epwe fish Epwe Pwopw non marawat Epwe pan fisilo narats for medicine. Epwe Pwopw meren go. Aruan Epwe Pwopw we go esap tibe weri batafit. Epwe furry ewe giek a furry. Norats nennegering ewe giek me murna. Nor ewe kisin raparait ngerikit. We independent of God. We medicine minne afis. We medicine minne Epwe fish. Epwe pusin serigo. Ngepo pan pusin an KOTechok. Fariden KOTechok. Nor an KOT 2 fits me man. Non pugare pros ikaw yara etigarong e gugun. Non urusan egiegin masawan e pros kapasusun Jesus Christ ewe soasor. Ewe a aburwe dabe thoughts medicine non pusin an 2 fit. Ye bubun arawas saveyat sa 2 fit. Puresap or ots minne si a furry me abatageri. We medicine a urusat sira non Jesus Christ. Ewe a asora maramat. A aberabere tu we dibengo a fitren. Nor a kei wagisin. Nor wagisin tu a rawa etu gagis medicine ya kafe noya. Wa wan araroton obudom medicine me mom. Why the two itom usuntak itawat siridan ko made up on furifan. We firada e uneri faridan nei aramasar Israel. We both fataki ready ikaran para maganom non pusin nerier ngesako revan e wotsuan ausuk super. E kara wagisin me sopo dori wagisin on me urugat. Patako esap ediwa ewe ekiek neighborna a popudama non tiben tafit. We put a furry ewe thoughts me wurna faridan go. Ifan ngawan, ifan niwang ngawan. We sapung meneriat merengo. Non ewe giegin. Asup mesen David. Pun ya komkura usun meron nabun. Ya komkura ewan nabun 2 feet. Piseki sek mo. Ya kom merebel tpekira meron non ewan non nabun anam non. Iwa karare giegi da bure furry. Even fur very bengo. Menor urusan ekarawe gisin aron go sabun medeke medicine. A kurogeri nadan we buffer we urerin David. Medicine the tenden ekrawagisin e potet feitik. Wisir aron God. E bobudaon first person. E bobuda noran pusin kapas faridan ego. Nor ke wagisin sianari nor fasun tu ese pwewe fos ai nge ke pwegura ubwe pun ngaget sekko ewe wa furry nge popon furry fari esap en David wari pon ka bisek nge ka eki da pake pore furry iwe meyat wafen ngang ubwa auruk ibong David God eweton aweda sap David wakor seri neman norom angagen mas si pokopo emwen feridan neyaramas Israel wa foto kukuk nor wisen king
Waban tumuruk. Wa agasako seri kosokuno na un ria fo medisi. Nga sio sabwen David. Ang sapasaparan God awadu an kabasan pon. Sabwen wagang ngawa furry e faridom for murmuru e boe feyot ngeri medisi. Arware giek miut sa non kay wigisin. Ayawin Epwe Pwopw meren God nga ruan non busin wal KOTechok. Atamang minnesya fur sa aberi digari iden God beferi den God nge non enedin siya wigit busin on ats. Atamang minnesya uda feri den basia akabasa ma kafarafara sa furi den God iden Jesus non me fantamong non aron egi. Isa kabasusun God pa kabasusun ots patat may tak seri. Yewubun aor nerian minnesya dori adagari so foramenon agagen muita. Warugun atak idari den God ngenon aron atak seri minne tiben God. Non agagen meferen ma magudin siya dori bomori feri den God ngia wagidigut. Minne awagidugit esap kot obusin minne kit siya wagut fan God era sap en David ke wa awe da we im faride pun nga wa awe da we im farid at verferen en neasotis Saptak pagidan siya kiram wen non minne siya fering sa dori at ay dagari ba fermiut. We eu marawan beferen an ya sojis mi ba seri kabasen go. Minne a fidi tipen go. Minne a wera tipen go te. Nongorong on minne tak adu vit faridats. Sapkits we God ewa feri faridats. Non ekei boros mi berra dat among metot se KOTechok siya dori wat kabason eri weye bobun God esap tibeweri egiek miut andaf un egiek esepop merengo God ese egieda era iret mofereu wafen eisiri kotarangan pada ose furry eu im mi furseri seed faride iaron go ngeri dafi pananawun e vanson ren KOT nugun Israel rafel ngeri KOT pasokun God mimwen aruwan Outsan megigin met refer we refer yeda akoi wenfen nar eudi di arabo efesi rakot we bonon nongrer refer yeda akoi wenfen feriden der KOT mimwan aruwan we raworong mo non ra isol we KOT ner koi aru rabo fito raron no eu agagen repari we efesi rakot ngelir May tamang med så kun på may fish may man non agagan förrada we wenfen eri bo pari bo bun go te saptive we egi epop meren David epop fish no porwata we ra sap David minne epwe egi nge KOT we KOT epwe wisen de porwata noran epwe akoda megi laparon non fedarin ekei wagisin medicine non Old Testament dori New Testament ferie fedarin medei ko te ferin on Jesus Christ we din ye nor ekei betats medicine nor kabasen pon minne KOT aferin David we fish we fer en nor wagisin ruarin raiwe ngang tu seven ngei epwering itidin aron God
ni warabasa idit in me aku geri ewe idea of kau da im pun kau da re subject im e boe ngevi aku tarong sokun medicine in the court after a court we vermonnen agagen verseverin ne filan court me arvas aban fish non egin boe im e boe ni wen God an wadu an annuk nga akuro mageri kotan Israel minner befori ewe betat mi utsia eran non nu karaban abi kwekan of wa we de we tento bogang uboran nom igaran bun an God non nom rer eu marawen riri me anna sojis ngei betat e bo uruset suran non Jesus Christ ewe sawasor a fang marawan on nangorong on ekebe thoughts basic kot a iwayum ne firats kot aronom ret ewe agagen wato barawe semuts non ferifan a fisira maurusatira non Jesus Christ nor ekebe thoughts medicine o kabasen pon an God ngeri David nerue sarawan ebo feri nga begiran epo urusan paruada non Jesus Christ ewe pai berakabasusun evan seri murmurin David iga evan seri airagan David non pusin an God aga beferi keve thoughts medicine afis nga paruada non Jesus Christ medeke God already David non nero torangan nadan non fitu fansong si sapsirei ngei poros mi sapo nor wegi siragon muaru era David a dorong norwe iwan fen seri bagagu amot fan mesere sabon mira para o yadek ngagia ai God sabon mira para ngeye murwuri baka emariido toriei aku akun sevaregi we subjection minne e popob merei bu beferi bu eu ididin bu bobu dari wa mewurna faridan go pun marawat sesap norong on minne e popob meret ya marawat se bomen manongorong on minne sibokira pa afis me baruada reru wetun God ewe a furry keve thoughts medicine abara tu fitin non Jesus Christ we bo mengeri git marawan urusen ane asojis sibokiri sogari God van son medicine rentek an ubot ure keve medicine abob merengod ye keve thoughts medicine aban urusen baruada van ren KOT Ye ewe marawen ane asojis we arts for medicine e bobu budama non marawat e se pop meret nge e bob narat negeri usimne kot a furry faridat we si bob good fan non marawen tegison me urusen ane asojis we warre di God van son medicine ye e marawat soring a firmeren God Yeusun marawat, we verfetarin marawat, van zo'n medicine. Si bayasin na, kot ewe itek sabon, ewe sodeberem, itek, ewe neberem, ewe panangarun at kirisok, me warre di God, van zo'n medicine. En kot ewe afeyet tu, an kabas ngerikit. Si pamare di kot kirisyo ngari kotren minne sapan pisensuri non eran kanay kirisyo ren ekiek mi apachakun ekiek ato ngani pan pesay ma arisikit non nomun manawanat sodeng ariku eman me mandate di pan sa momot rong ka sering ngadi minne afat farat non irani kanai sapan pusin kurakit non ewa afan
Aor pan ekko te kiek mit nenga wapan fayet tiri ka supuri seri afat fara tikerai. Usun ewe ekiek mi murunda. Eu ekiek ka eu kokot eu memef tori ewe king tafit noro fanson. Sisekura met ngawan awi resin. Aan epo verrata eu iman ewe poron fan aan kot. Iman kot. Di mana anon nom don eu mi nukruket mei petekun mei nga eki non nomong ngawan ewe porfan aan kot. Ye meta asripa de po eki tang e prefer eu im fanitan aan kot we porfan. Kirisyo sama tua ngerikit eu ndesen mi out naman par yeusun eki fan tomong sagan pan mutir nonona tekiek fen nonona fefer nge meitong dia sap ina detipan ko naman sipa kira yotin nge sisap mo kira ka mefi pesap ina mo detipan ko kiri show penoran taaf de kiki dai pusin ko tapan mutir de per gadi esap mo ida tipe payen ko pa autai iwe iman kot esor ngawan arsi peferi eponon nomret epending epopecekun pepanon nomot kot ngerikit amin para utaya ifa kit ngerikot depan si sesa turia fin Samaria nona rakaporaus oe fin Samaria reni sises am koedeo toriam awakan fan ngerikoton eju miton Israel awa pasapa Yerusalem cek denian fan ngerikot sisa periodi ewe fin Samaria ewe feito yo fan son sa fan non don sabtion war fan ngerikot onan tu kandon Yerusalem na fan ngerikot ewe fislon ngun mendet at auteri kot an kot panon nom de firat amin nomot para aute epopan fislon ngun donat endet at odet car ngerikot meito dia pendingat timan fan maso timan fan ngasi pa faya ngau ka usupangka de tipat mi to au seriko damit le lesson sapan turi apan lesson mi au tiar dikit na tu cara fana rapun epo pop seriko pusin ko epa marikit no esor ngawan ewe kiek tori tafi pa autai man farin ko na ko te somo tipe o dia somo fidata po en kapal te fantane ko popun sapan roro apal orang man fa pun fin Filipai di mana turi paurisme tietian kuar afan fara marua kapasan kot fan kemudian ngedengau dia pucer tak ke au pa au seding au porong dia keman pir ra arongato porosen ma Paulus asa pasefan nadagadi anduk ngadi ko ngun reporto mas to seri separuh ngawan ana mana puerete usun aujan porosen bunko porosen banaw ngapare titin apan ngaw pesa pop seri ko nga pop seri ko ngadi ngaw raron no mo le fapun irapun amin para utia sipa befi met kana sipa feri sipa amakutu epa pop seri ko epa ammanian ko ngun mifan pato mari epa at kapas apan tong dia epa digleken lap feriat ika atangan nga apusin pop seri kit ekor sokun ekiet mef mei esap apa ko nga makutu kit sipa ferada ye met sapan tong di kayo seri
met sa aturi kanai. Amin au tiaya. Au sering rong-rongot ame ako me fiat maren ko. Keri versoponeu Epwe retanga feyatin ang manaramas. Esap feri adan ton dikumat. Esap iporong ka fatandon adan ton tipis. Esap pan momot ikaron nom don denian ton turun fos. Nge Epwe eki andikun sioa deran medepun. Yei feyatin ang manaramas. Sapan ton isipa feyatin. Ikasi se ataparapan non makitit mefiat. Ngesipa ko matu ikiotek nagari iki met ko te moten ferite ipo feri feritan. Poi kapo sipo pusin fenorat me tongori sipo iki nga aira nga esap fanina marenko. Me kapo sipo fokun mot fan aururat seni kapasan ko deren nepun sipo tek meditate on an kapas. Wan kapas ya pasar makit atipat makit erin dikit met sipo feri iwa epat berada. Epat fish nga pasar di pafayot akaiwan pusing adikit. Epa takarere pasok ko pat met sa akuna nga sa wato bepre na popun at si preferi met fanitan ko. Sama to afara para pasabun. Epa yeusin. Usuri tanga epa sedi ko nga sap sedi ko epa sedi ki. Makutin non farifan ikanai ruruan farifan ikanai apan tong dia pa emarikit pasipot ferat yang asa apa sa fanitan ko. Nge apop seni met ngau. Si pasopoirare eki tu mete sa turi seni kapasan ko. Pop seni ko met ka me finonom akan daya ikiotet at keki kapasan ko andikun ke adikit meren ko. Pa si potoni fainno non feriat fainno non adat momot non deniat fan emorian kapasan ko minnemi pan pop seni ko.